Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigadyo amin nga sangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Studio, ang masaragan ti barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manin nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di pagkayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, si programa tayo nga Dear Manong Nemi. Kumusta kayo? Pakishare nyo ti programa tayo. Tamanin. Pakishare. Please share this program. Tapno umisem kayo, tapno naragsak kayo, ag-share kayo. I-share nyo ti programa tayo papagayam nyo, ha? Thank you very much in advance. Di pagkasalitaan ni Monet nga napakuluan, Bales. Anya ti Bales. Kuna iti Biblia nga adda kini Apo Dios iti panagyabales. Isu nga may parit ka na tayo, ti agibales. Ti kuna tayong makabasol tayo, no, aramid nante iti agibales. Ngem, at dapat ngem na. Kasano nga rod nga makaibales di Apo Dios, no awam mo teramatin na, nga tao, nga mangisayangkat iti dayta nga bales. Mabaling nga ramatin na matlayang na di masagnan, kasla kumakeng ka. At nang pasakit kang ka, at siyempre, kasla nasakit mo tinakin mo, no, saan ka makabales. Ngayon papayamon, italag mo kinabot Diyosin ti amin, tadaking kuha na ti panagibales ko na tayo. Ngayon, just in case nga rod nga si kamit lang ti makaaramid, iti panakabales di inaramid na keng ka. Nga kasla sa mga inranranta. Teko natin nga rin, saan nga maaramid niya po Diyos ti imbag, kaya nanyaman kapag nakada tayo dito lubong, no awan ti tao nga aramatin na. Adamat lang tao nga aramatin na. Kasapulam ti tulong. Lord, tulungan da, kasabulak ti kastoy, pang-aasiyo. Kasano nga maitad ni Lord, agtupak la ta, kwarta ta sangwano. Adamat lang tao nga maramatin na, nga makatulong keng ka, babain keng kuwana, di ba? Nakadayo tayo yan, Kaya doon, padaran nyo napauluan iti balas na pakasalitaan ni Monet. Okay. Dayon. Yun tayo, nga rin basahin ng kapsat. Dahil ito yung pakasalitaan ni pagayam tayong Monet nga napauluan. Bales! Saguday nga rin ti surat, papagayam. Daligat tagprograma nga si Busog ba lang. Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Monet nga napuluan iti Bales, Dear Manong Nemi.
Nagamam mo kami kini Oscar nga nagbalin nga asawak manunemi iti kumpanya ngagpadpada nga pagtrabahuan mi. May isang gundaway nga madama ti merienda mi nga empleyado manunemi iti kantina sakop metlaeng iti kumpanya iti umasdag kaniya kay. Inya mamuna ti bagina manunemi mapabaina. Saan man nagpadpada nga department ayan mi nga may sa kumpanya at pagtrabahuan mi. Nga isuna ket supervisor iti finance department. Serek nga sir. Oscar ko naman latang ganyak. Naman pa'y manuti tawen nga pa ita. Kinuna naman nung nemi gabata arig na fresh graduate ak. Tawanek pala iti manong nemi iti 24. Idin to ta isuna 35 na. Sigurado nga dan asawa na nakunak iti tinakem ko manong nemi. Nagsalsalut-sudak, manong nemi siyempre, kuryosa. Kat talaga nga namuwak nga single. Awang pa'y asawa na manong. Masansan itin, manong nemi, agkuykuyog, kapangan kami, merienda, pangaldaw, aging nga inawis na kon, manong nemi, iti may sangat dinner date. Diyaga mo, no, anyat adda kini Oscar. Tay super lang tinamagpitik ti pusok. Iti ka adumaten manong nemi di kita agar-anong kanyak. Ngimi super lang manong. Iti likodan nga panakalan ti edad nga nagbaitan mi. Ngimi age doesn't matter kung ano sang ka di. Sa tilangan ni Oscar manong nemi kat kasla uubing tilangan ng imtitawan na. Very gentleman, mapagkatawanak, nakaragragsakak, nisot ka sa salitang manong. Iti dahil nga dinner date mi, manunemi, dito yung mga napagsalitaan, di kiti pambanag nga, pang personal. Inistorya ka, saan kong inyulbud kang kuanan? Nga nakorapay kam lang. No saan kong nging kalikang kong iti panagbasa kiti college, baka no, diyak ko mamaranasan ti agtrabaho, wano, mandanti, nabindas nga trabaho. Nabindas gunak ti trabaho, gabota, siyempre, empleyado ti may sa kumpanya, college graduate, naman pa'y gagangailang ti posisyon ko. Awang kaskeng kwa na, hanga kaskeng kwa naman, unay mga supervisor, siyempre, na ato sweldo na. Ibaga, nga doon kiti experience ko, sakna ni tinak pa nagbalin nga working student. Aging ka nakasara ka iti ahensya nga nagala ka na kita'y interesado nga agbasa nga libre. Basta laki di makapasa kami iti examen. Ininto tayo suna manong nemi ket taluda ka nung agkakapsat. Duwat na asawaanen kanapindas ti biyagda. Iso ti bordek. Ken dagdagdagan ganon da papakin ni mamang na nga mga asawa mo ten. Abi kami nandano ng tikas nga atawan mo? Sir, nga awang pa asawam? Sir ka di manin? Awan da ti opisina, awan da ti kumpanya, awan da ti trabaho. Ken orin no data trabaho sa bali mo da department mo. So nga, katimon ti Sir, Oscar. Oscar. O, ngastaan ka anak. Ano ti sa lusod mo tayo? Apahin nga nadanon ng tikas na katuwin sa awang kampay nga awang pasawam. Gamutam, saan ta nga dagos nga nagamam mo? Naladaw ka nga dimteng iti biyag ko. Ta, naore ko tikas ito nga tawin ko. Sakbay nga dimteng ka. Kaya't mo asawin? Siyak tururayam? Siyak tisapsapulam? Wen, naoray kan, nasapulan kan. I love you, Monet. Ore lang lagto-lagto ti pusok manong nemi diri tanganangig ko. Wen, saan nga gaputa napintas ti posisyon ti trabaho na, napintas isuna, supervisor isuna.
Sana nga ka po tanamuak panunemi nga napintas ti biyagda. Nasa liwanwan da. Ngam kabuta. Talagang mariknak. Nga ipatpatag kumat na Oscar Manong. Agang nga sa amin napupuutan nga dan nagkinaawatan dagiti puso mi. Tapos ari agdate kami pa yung mapadagbuit sine. Aging narakop kami aglanang dagiti bibig mi. Aging kamanon na yung insukukon nga namin pinsan kang kuwarat kinabirhen ko. Ito na minsan nga nagpatpat nagdakam iti kwarto iti may isang hotel. I love you so much, Monet. Kati-kayat ko nga agbaling asawa. Tapi nga siya. Gamot na siya kati-patpatag ko. Kan mamati ak ni patpatag na. Kang ronan ti amin. Mamati ka din yung bagak. Si Kaway lang ti nanubiak na virgin. Imposible aman. Iso nga nadaanon ko tikas ito nga edad. Gamot ang sapsapo lang tikas kang ka. Virgin. Sabi ko mga rod, tasanak to nga baybayan. Sabi ko masansan idingin manunay mi, ngagpapas kami, nag-date kami. Aging kama ng nemi. Anapasamak, ganda nagpitpitik, inisaklot ko. Ini pakamuk na ito, manunay mi kini Oscar, siyempre, naragsakan. Inyam amunak meten kada kinagadak kang kuana. Di makadakas manunay mi niya kigtutak. Jak namnamain, kan jak pinanunot, jak sinakbayan. Nga, matapubre gaya manunemi, hindi kitinagannak kan kuhana ng runa ti inana. Taytidayta nga panangyam amuna kaniyak, kada kitinagannak kan kuhana. Hindi may corner nak ti inana. Napintas ka? Kaya natataga po na no apay nga na sulisog mo, na alukoy mo, ti anak mi. Tapno sikugan na ka. Mama, saan ko sinulisog? Saan ko nga, nagpropose, nagayat, gabot ay patpatag ko, hinaklon ko. Nagayayatan mi nga duwa, edi pa nakalipat mi, masansan, nagayayatan mi nga duwa, iti panakabukil ti anak mi iti tiyan ko, ma'am. Anis to nga sa wandeta. Ang badbada nga babae, Manet, oras sa mong ibaga kanya. No apay nagpasigug ka iti anak ko, tapno may kamang kakada kami, ket barik nam tinamay, tamom nga napaknang kami, nga damabalin mi. Negosyante kami ng asawa. Nasayat kita anak mi, nabinas ti panang tratar mi kadakwada, panang trato mi kadakwada, na ikami tinaran niya kamasak bayad na, kastamatan kini Oscar. May isang supervisor. Di mo ka di pinanunot, nga saan kayo ngagbagay? Saan ko pinanunot dito, ma'am? Oo, makita mo? Nga namnamam ka di nga kayat da ka ngagbalik ka manugang. Kwarta lain sa kun-kun-kun tanak mi. Tanapintas ti posisyon na. Kas makita nakkel ti balay mi. Balay ti baknang kompletong alikaman. Dakay ngay. Baka no kido mo tumit kang ka ngayam amum digit tinagad na kang ka kat awisan na kamtoy di balayo. Baka no agamak ka nga mga awis ka na kami ta. Baka barong-barong laing ti balayo. Hamot ka mako na nga barong-barong, ma'am. Mako namat la balay. Ngam gagangay lang ang balay. Adalis. Gagangay lang ang balay. Balay ti mamirmiraot, balay ti nakurapay, balay ti sang kasapulan, sang kaapuyan, balay ti ambisyuso kada misyusa.
Sa agad at ipurpos mo, kayat mo mat sumaliwan-wan. Ti agbaling nga baknang, gabota baknang tagbaling asaw. Nakasimsimple. Uray sa mga anugutan ng nakalawlawag. Nagpasikog ka iti anak pi. Tapno may kabang ka kada kami. Tapno mariknam, tinamay, ti biyag. That's it. Awan di mambaling ko, ma'am, no? Kastaman ti pamati. Ngayon, nairandaran siguro nga talaga nga nasaliwanwan kayo, supervisor ni Oscar, nga asuti na magpitik ti puso. Saan ko pinanunot nga ayatek isuna gabot tabak ng gabot ta isot mariknak. Kan patsikmat gabat patignak. Gabat patignak ka. Tabat siyam ka din nga kayat na kayo kasama. Patsik. Ikasar na. Well, nawaray matnuan niya di bagbagabing kiniya. Lakay ko. Kinipapang ni Oscar. No talaga nga ni Oscar kayat na. Awang maramin mi. Ngem. Imulam din na panunot mo. Agasawa kay tuman ngagpaiso kin Oscar. Ngem saan naghapagan nga manugang. Manong nemi, siyempre, imbagak data kin Oscar. Apay matakas dyan di mamang mo. Pasensya kan ni mama. Nabibinas no, maamom ti talagang ugali na. Tapno niya. Adamin laking kano kahit butag sanod. Ha? Tsakayat. Katsika. No ibagada kang ka nga, saan ikas kasar? Agtungpal ka. Sana agtungpal. Gabot at sugsung matakik ka. May sa kalalaki nga, amo katakdaran di saok. And because I love you. Iso na lang tanong ito nagasawat aganos ka lang. Makipagnanta pa lang kada papakin mo mga kabayatan nga isagsagan at iti panakay-panakdar ti bukod nga balay. Nagasagana ka, Giptor. Gabot ipatpatay ka, Oscar. Uwin, urian mo kasandang akayat ni mamang mo. Arabin dagto ti amin tapno. Malukol ko tiriknana. Kadibaganan to nga. Kaya't kagayam. Tanasiyat ka nga manugang kanasawa ko na nanto. Nagbimit na gidagaabalayan manon na imit may sa restaurant. Kay kayad da nga mamuda na kiti naganak kanyak iti restaurant nga saan nga ti mapan uno umay iti balay mi. Yan madlang kumat manong na imi managragsakan ni nanang. Siyempre, may kamangak iti nabaknang. Naman pinasiyat man tilangan-langan da kita agbalin nga gabalayan manong na imi nga makitaklat nga panagin ko na. Gawat sarcastic nagsasao ti katugangak nga babae. O rin nakasasarita na sarcastic man. O makita mo, lipot nung ko na, pati di kita naganak ka, ambisyosa kada ambisyoso ka. Nangaroon din na di inam, kunam lang nakaramang nga baad. Imay lang nakipangal daw, iti klase ng restaurant, nga class. Kunam ba't lang no feeling rich. Kinanakanyak manong namin minsan nga ni corner na. Nga Mike, ito yak CR, may nakbat sinaro, no? Mama, ruwa mo man ti mga wag kanyak ti mama. Dan, nagitanagan na kagatatang ganda na. Ma, awatan dak ko ma. Tao matidakas nga randak. Da kami nga talaga kin Oscar ta kagasat.
Aramidak to ti amin. Tapno may asadag ko tirik na. Ken ka? Oo. Para makita. Noman pa simple laeng manong nimiti kastara. Ngem na aramid iti ikit ti baybay ti kuna dang pitch wedding. Takayat man manong naming iparamag na gitinaganak kini Oscar. Nga na isang sangayan. No pa'y nakurapay ka no tagbaling nga manugang da. No kasano manong naming ti kinamarta pobre ti katugang kumabay kastamat di kiti kakapsat ni Oscar. Tilay katugangak ka lalaki ti saan unay nga maun-uni manong nimi. Kasla agparang nga dinakanunungan ti kasdiya nga ugali ti asawa na nga ina ni Oscar. Manong nimi, inimalpasan ti kalay sa siyempre. Isang pat nakaon ni Oscar iti balayda. Ti kwarto na kat nagbalina na kwarto nga duwa. Ada duwa katulong da manong nemi iti kulikodan kasta tumultulong akmet. Saan ko nga pinagbalin manong nemi ti bagik nga senyorita. Uno agbaling nga amo dagit katulong. Indangay ko manong nemi ti bagik kadakwada nga katulong. No tumulong ak mesak matakatulong. No adda ti asawa kadadakam nga duwa agasawa ka no. Intuloy ko pala edit ng opisina, manong nemi, bawain ti panagkuyog mi, kalugang kami ti akotsen. Sakam tumad agawid nga kuyog iti malem, manong nemi. Ngami talagang kasapulan nga aglibak. Naglibak un man. Hindi ba naglib ko, manong nemi, di ka inal daw arig na nga makupalapol ko, di kiti naganak kin Oscar. Ken kastamatan manong, nga kang kanayon kami nga agsasalita iti katugangak nga babae ket kang kanayon ko mangmangeg di kiti agkakasakit nga balikas. Ket no may aramidak manong nemi ti tumultulong kadigiti katulong. Rumbeng laeng. Ha? Tadyan ti kayat mo? Agbaling kabat nga amoy ti deto kang balay? Porke asawa na katanak mi? Pero bigla nga tumulong ka. Ha? Agbaling ka ba't nga katulong? Tapno adamat pakiradudan ka? Mama, saan kumamat ka sa panagsasauyo kanya? Tanyat kayat mo? Isurunak doon at kayat ko? Oray no inasawa na katanak ko. Di mo ko naeng nagtalinay ka dito. Ha? Aramidag to pa lang ti amin na pamuspusan. Tapno mapadis ka iti dito ng palay. Nanilawaran iti basbasol ko, mama. Takas talangan ti panang tratanyo kanya. Di ka ngarot kayat. Kit no, di tak kayat api nga impalubos yung ikasarnak tanak yun. Kaputa. Hami mo't mabaling ang suplingan ti pagayatan ti anak mi. Kaputa. Madamampay lang sabsabilungan ti panunot kendrik nana. Ay, saan to nga tanga makariing? Tinakunlaapan nga panunot kendrik na tiyanak mi. Isina na kanto. Numanin mapagsarita mi dito ikin ni Oscar manong. Nagproblema ka talaga kini mamang mo. Napiyakin ni Papa. Si awat kanyak. Ngani mamang mo. Ananusam latan ni Mama. Maruam kan to lata. Saan nakalaki di sulken? Okay, babaam lata. Nagpesong saan nakasulken. Ngayon kasla nakarkaro nga sakit. Dagiti balikas nga. Ibat na kontra kanya. So nga ako na kunak. Babaam lata. Basta lagit awan di takas nga raramidem, agsardan tulad ni Mama. Dinto kat mauma. Sumukon to ni Mama. Mabaling ka din nga kasalitan kumawat ni Mamang mo. Sweetheart. Patpatasak mo data. Kasta ko nak. Kasanitak manuro saan. Iso lang maiso.
Basta agan anos ka, ha? Awan sa baling aramidem, no di agan ananda, para iti panagkarkarga mi ti anak ta. Tapno ni kasta, kita nasulunat kayo itong agpadpada, yung tano, ipasangay mo iso na. Idadandani ko ni pasngay ti anak ko manunemi aladlado matinagaw awit ti asawak. Wen, kan kanawin ka nung overtime. Nuwan no saan kita at atendaran ng komperensya iti sa bali nga lugar. Iso nga pastaray saan nga agawid. Kanada di ko daw manong naming kasla tagtag iurahik ti asawak. Papanag iti hardin nga tagtag-urayek isasangpet ti asawak. Umay nakbat no kadanunan dito iti katugangak na babae. Oh, isunod urayam? Wan ma, agparpariirak lang. Parpariir ka? Hindi to ta air condition ti kwarto. Kwarto yung agasawa. Minakakwarto dito ket air condition. Awang kas bedlay ti fresco nga angin. Handa urayam. Pambarag matin na urayan ti asawak. Mama, doon ka nga, nasya ti panagsarita yung kanya. Tayo niyan ti kayat mo. Siyak tagpakumbaba. Siyak ti sumukin ka. Saan to mapasamag na tanong ka? Saan nga bali, mama? Siguro, ang malbalo ka ito, hindi na may pasangayin ti apo ko yung kanya. Para makita. Saan ka ito nga sumardeng? Aking ka, nga di ka aksina iti asawang. Aking ka, nga dinakantun kay kayo paitan ako. Dahil tati mulam iti panunod mo. Ada di kiti kundahoy manong naimi nga tumawag iti opisina. Iti department nga pagpapaayan ni Oscar. Basta rin makasalitak manong naimi ni Mildred. Hello, Mildred. Oh, siga. Dakil akawa siga. Naawang ka dito yan. Abi ko ma, kitsen, handa ka makikita. Ana, kabula naman, di ba? Uy, Mildred. Kumusta tayo asawat? Kang kanayo nga overtime eh. Uwan. Uwan. Saray, makita kita nga agkuyog kaniya Ma'am Zeni. Sino ka Ma'am Zeni? Di ba umo ni Ma'am Zeni? Haan? Ma'am Zeni nga, anak taking ko kati kumpanya, may sakada kita anak. Tiburdek da. Ni Ma'am Zeni. Talangan mo. Abing ang kuyog da. Kin Oscar. Kata pasare ni Oscar, ni Sir Oscar ti alain ni Ma'am Zeni nga kadwanon at atendaran da conference. Kasta? Dikit kahit ang sawan mo agkuyog da, pasit ti trabaho. Una, ta siyempre, ahan na mapagkit ka da ni Ma'am Zeni at anak nga rodeking ko at kumpanya. Iso nga rin may sa kanagitay big boss. Kas nagayam. Kumanda na tanto pabunya kami tanak mo. Akong pagdanagang Mildred. Kaya pakidam, siyempre, numalpas lagi di mabaling ko nga panahon ng anak ko. Agsubliak dumitlat ang trabaho. Katuwa na, naglib ka lang arod lang. Hindi pas ngayon ko ti anak ko manunay siyempre adan Oscar. Magpatibig ko na kanya, ti pagpintasan na normal ng pas ngayon ko. Ni Mimi, babae manong. Tiyan mo kini manong nami ket isu iti mang silaw ti panunot ti katugang nga babae ti anak ko. Tamakay ayo ni Mimi.
Ori da kita umay magbisita nga asang sa nga ili ket may ayuda ken kuana. Anti makadakas, di pulos may ayot katugang ka babae. Napiapit katugang ka lalaki manunay ta, magustuhan na no ko kakargaan. No sumangpet manipuliti opisina na. Ngam ti katugang ka babae, nga kaduwak manunay nga adalat dito balay. Urek sang sangit. Uri at obra kadagsang sangit ta po ko na dinawala pulos mapantalyawan. Imbaga kapay tinaminsan. Mama, pakikit kita himot na nuka ni Mimi. Andi ka, di. Abi kasla, gargaraw kayo nga awan ti apo ko yo. Saan ko nga apo ko, ti anak mo? Mama, saan nyo kumangiangaw ti kasta? Talaga man. Saan nga putot ti anak ko da itang obin? Mga aramin kay maninti. Ano mga aramin? Handa nga putot. Gabuta at daraitan. Iti dumteng ni Oscar, iti biyag mo. Saan nga putot na ta, mama? Wano saan? Malaksid kin Oscar. Kaya tapay sa baling ang lalaki di biyag mo. Diyos ko. Pakawanin na kayo kumaniapod Diyos, mama. Nakamatin pa ti Diyos. O, isa mo nga maalbot ti Diyos. Gabot isot baka mo. Abi nga di mo anagutan. Ngayon kamat mo lang, tiskog mo, iti anak ko. Iti kasta nga sitwasyon manong nimi, kay kahit kung nga panawa kung ti katugangan. Tsaka mo, no, anyat at dati panunod na. Oh, tsaka mo. Numanen manong nimi, maladaw, kat saan nga sumangpet ti asawa. No damagek overtime, no damagek manunemi atendaran da nga komperensya. Ayun nga tumawag no ka manin ito pisina. Ni Mildred manunemi ito tawagan. Oh, kumadre, kumusta? Kumadre, di pa yun napaangay, di pa nagbunyag. Anat plano mo gawin? Di ba pa kami nagsaritaan dito kini Oscar ata nakabisbisi. Siguro, the first birthday na, sumutante, panagbunyag to ni baby, ni Mimi, kumadre. Kasi nandulat at panunod ko ta, di ka makapagsalita ka doon. Kumadre, among ka din noon at mapaspasamak dito eh. Dito opisina? Dito kumpanya? Nakadidilaw eh. Nga niya. Nga da na unig ng relasyon. Da Oscar kini Ma'am Luz. Komperensya. Kang kanayon di ibagbaga. Kasta basta kuyog da. Komperensya. Kaya mapandag papapas iti beach resort. Mapandag papapas ng check-in iti hotel. Peso ka dito bagbagang Mildred. Tada ka din baga keng sangang peso. Saan nga maraming data? Di asawa. Siya, iba't patignat. Isong inasawa na. Anya ko matirason, ng asawa, di nakipat patig. Diyan muna ka nung amin hindi. Kat talaga, nga putot na tanak mo. Ano ti pagbagam? Agwarwaras dito opisina. Nga, saan na nga putot ti anak mo? Kata sino kung mga takim putot mo sa ngiso? Kaya sa asawa. Hindi ka no, at relasyon nyo. Malaksid ka no keng kuhana. Kada dapat sa baling nga lalaki ti biyak mo.
Anya, sino mga aramid ti kastang istorya? Isa tagwarawaas dito eh. Ado nga rin sa salud-sod no apay nga ni karelasyon ni Oscar kay ni Ma'am Los. Ada matag ko na. Siya sino ko mga minti saan nga mga yat makirelasyon na ti anak ti boss ko na da. Nga madawat asawa na. Ada asawa na. Nga inalilaw ka nun di asawa na. Nga ba saan na ka nung putot na di anak di asawa na ko na da. Diyos ko. Pudno ka di kita nga bagbagang Mildred. Pudno ka di. Tataka din padamag ko ka, nasa nga pudno. Saan nga pudno na ita? Ti pudno di, ti bagbagada. Kat uri iti ang asawa kayon. Kani Oscar, agsinsinara kay kano itinalimod data putot, aking putot anak mo. Diyos ko. Sinot aking utak ti amin. Ti katugangan. Ano ko pakinaigan ito katugangan. Kadimad lang ko Oscar ti puont kan ti amin. Kahit ko't makaalat ebidensya. Nga niya. Nga ad relasyon na gito. Paham. Bam titawag ko ka. Nukas ta nga makita kita. Ngagkuyog. Kan mabaling ko nga muen. Nusa din papananda. Day tawag ko ka. Kasta nga rod manong naimitin na namit ni Mildred. Kaya sino, iti aramatik nga mangkuyog, mangsurot kadakwada ko na. Malakip ko manong naimitin na singid kadagiti kasinsin ko. Sinapol ko tinamber na manong tinawagan. Hello? Hello, Willie. Kasin? Saan natin? Di kasi mga monet. Monet. Mahay, huwag kasi. Nakatawag ka man. Kasi, mabaling ka din nga, tulungan nak. Aday paramin ko rin ka. Pagbaling ka nga, private detective. Dako amom sa amin kami nga espiya. Sa trabaho. Mabaling ka di? Sino? Kakaiso na nga, sikat kasi nga kasinsing ko kan. Huwag gayam, kumusta't bikti bak ka na? Nabaknang. Asawat baknang. Problema nga ron Tapay? Alleged nga daw, babae ti asawak. Anak, ti aking kukot ti kumpanya nga pagtrabahoan na. Nga nagtrabaho ng idi. Iso ko matipasipot ko ka. Agistambay ka lang no tuwawag na di gayem ko nga dito pisina. Kita maibagana no sa dino papananda. Mabaling ka di. Nga nakasagana ka lang. No kaya po agad agsibak latang ag-CM, agwanawan ita si dagti obsina. Ta just in case nga makita ti asawa mo kanya di anak ti boss da. Hindi mabaling ko nga sorotin tinaliman. Alaman, please. Please, 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 please. Naadanak manong nemi iti retraan na ladawan. Babayan ti kasinsin ko ni Willie. Ladawan manong nemi di kititua. Ti asawak, ken ti anak. Ti aking kuko iti kumpanya. Ngay di mga ipatulod kanyak manong nemi ket buy-buyhay. Kasta unay manong nemi ti panaka panakaderder tiriknak. Landawan manong nemi nga kasasalita ti asawak
nakasamsamit, nakasisweet na. Ladawan nga ginarakop na. Ladawan nga glanang da bibig na. Nga data iti beach resort, nga naka-swimming trunk, te asawak, edin to ta nakatupis ni Los. Anong name dagbat kiti mababalaw ti asawak, tanak tibak ng kinapintas. Nga dito siguro anong name ti orayan ti katugangak ka babae na mapasamak. Ti maadaan ni Oscar manong name ti karelasyon nga anak tibak ng tapno adada ka nung ngagbagay da. Dito siguro anong name ti orayan ti katugangak tapno mapasamak nga darason nga isinanak ti asawa. Idanda kanyak di gito'y manong nemi. Inasidagak nga dagos ti katugangak. Idi napadevelop ko. Di gito'y ladawan. Mama? Yes! Ni masadag ka man siga paborito nga manugang. Ada masapol mo? Adala kahit ko ipakita ka na kayo. Dagito'y. Intopak ko manong nemi ti sangwanan na di gito'y ladawan. Ha? Ti anak yo. Ken ti anak ti aking kuko ti kumpanya. Isudara kita. Nalaing kamat gaya maya. Bili mo kamat kinalaing mo, Monet. Kasano nga naalam na kita nga ladawan? Saan nga naskan pa no kasano? Basta adan na kita. Kaya ano niya ti kayat mo itang mapasamak? Ada babae ti anak yo. Lipliputan ng ti anak yo. Makikam-kamalhala ti anak yo. Banang ita kalabasol. Isak lang mo ida? Gasta? Hagbambanog ka lang mo. Monet. Isak lang mo ida? Wano, aguli magkalatan. Gabutasan na ka nakayad, ti anak ko. Natuti ko nakeng kayo di. Nga dumteng tutikon tao nga maamiris ti anak ko nga bidot ti padaging kasawa na keng ka. Hindi maalukoy na, tirik na. Ti anak ti boss na, kit nagkarelasyon na. Iso na tagbagay. Iso na tagbagay, Robin unang iso na nag-asawa, gabota baknang kin baknang, saan nga si kang mamiraot laang. Kahit ko nga kasalita, ti anak yo, may panggap ka dito kabanan. Rubeng unay. Siya akong timang tawag ken Oscar. Ibaga ken ko nga, kayat mo ti panakaangit ti may nga komperensya. Ha? Between dakay nga gasawa ken siya, dakambat nga gasawa. Dakay nga gasawa ken dakami nga katugangan. Tinawagan na nga pa sumanong na yung Oscar. Irimalpas. Umay nakamakaman dito ti dinner. I-cancel na pa ilang ti date na kinilos. Para ti importante nga komperensya. Kilagsagana ka. Itaanyawan nga mapasama. Baka ito bigat. Awang kay itong nga gina. Ito da ito nga balay. Gabotag sina kay ton kino Oscar. Noan niya timbaga manong name iti katugangak nga babae ket isot na pasama. Okay. Okay, matadarig ito yung ebidensya ang idatar mo. Uluman, ano gote? Ada relasyon mi kinilos. Iba't pateg ko, iba't pateg na. Apa yung naramit mo di kastoy? Kabot at kayat, di babaya kas ken ka. Sikatin mo na nga nang lipot kanya. Saan nga po na ita? Saan ko nga putot ti anak mo?
Tas si kakadimat lang di ang mga orawaras da ita, nga saan gusto nga damag iti kumpanya. Tanalo ko pangaron, tirik na ni Los, no saan ko yung bagatigas ta. Oscar, aping inaramit mo kanyang tigas to eh. Aping nga palang yung kasarnak, kastumit na gayam teramindem, dadangar dinak kalabindot ko. Tanong di mga kumaidi ka ni mama, di awang umaita ti problema. Yung sa kambali, hapin na lado ti amin. Umasadagak to ti abogado, sakan to asidgan, nga magpirma, iti pakakitaan, iti legal separation. Tapnog sinata. Awang pagdanagam. Uro saan ko ang putot dat anak mo. Kas na-ability birth certificate na nga siya ti amana. Suportara. Binulan nga kak. Suportar ko kengkuan. Ipakonak pa yun, ti 1 year nga suportar kengkuan. Manong nemi. Kasla maderder tiriknak, iti dayta akong taway. Aglulukan tiriknak, manong nemi. Ngayon laban ko. Pinagpadakas nak, manong nemi. Pinagbalin na siya kadalaga ti dakas. Kahit na lang nga maalukoy tirik na nilos. Kahit na lang ti may kamang kadakwada. Tapno adalay nga nasun tapno isina na. Nang ted, iti sobre nga nabungkong nga diya ka mo numano nga ribo. Iti para kano kanyak kuno para suportar na iti anak ko. Kaya itong bigat ka numitlahin. Pumanaw kami iti dayta nga balay. Awan tinaramidak manong. Tasaan layangan nga ti katugangak nga babahit bang bilbilin kanya. Timet na nasawak. Nga oraan niya, iti bagbaga, ti katugangak, kaninan anusak, tapat check, ngagtalin na ti panagayat, ti asawak kanya. Awanin ti kadwak pa iti dayta nga balay. Isu kapilitan manong nemi, kapimanaw ka mga gina. Sana ka nagawid, saan kami nga nagawid, sidong nagaganak kanyak, manong nemi, nangalak, nang kitak, ito nalakang kasera. Sa ko tinawagan, manong nemi, ni Mildred. Mildred? Ano damag? Kahit ko nga, pakamukeng ka nga, insinan akong news ka. Pimanaw ka minsan siya, kaduak tanak ko. Ano taramidek? Niya taramidem. Umay ka dito eh. Umay mo ilawlawag. Nga saan nga pudno, iti impadpadamag ni Oscar. Kasta nga tatrong pengaramidek. Diyak manam mo. Ako rin nga tanong mahik dita. Agtalin at tulagi di pamati da. Nga siya ka talaga. Itinagbaling nga dakas. Nga saan nga naramid kas jahi ni Oscar no saan nga gapumitlang kanya. Tagpapeso. Saan nga papeso? Naisaak ka na tulos nga babae. Nga onti sa bali nga lalaki ni biyag ko nilaing Oscar. Taramid Mildred, tulungan na. Kumasadag kita abogado. Abogado matlat mga advice ka. Gabot da kwarta man naming gamak nga ented no Oscar sumala inaramat ko. Mrs. No alam ti legal. Saan ko man ayat ang ented na?
No ibagahan ti makatawan na ita. Happier ko na attorney. Ore pa. Sa mesa, awon pa tinagpinirmaan nyo nga kontrata. Wano ba akong ko nga legal separation. Iti ka nito nga nga ta papirmahan na kanya attorney. Masapol nga makaalak at kopya. Sakbay nga pirmaam. Tapno mabasak. Kaya may adbasan ka. Norumbay ko na sa. Kahit ko pirmaan. Gabata talaga kahit kumitin ng sina kami. Nga saan la ko ba lang ng legal separation. Kasi anong araw din, no? Di mo ma-charge susto nga palang suportahan at anak mo. Sigat agtin na nga nakakasi. Sila kalang araw din pinagbalin na nga dakas. Kalpasan na, di na paited to susto nga suporta. Agtalinaid ka nakakasi. Nanaro na nagtalinaid, kapampanunutan da, iti nagkapam nga kumpanya, nga si Katitakis. Rumang lang nga dalosam tinagan mo. Awan tigaway ko, Tony. Adda kaway mo. Dumngeg ka. Tay bagagkang ka ti aramidem. Just in case, agsango kay manin iti asawam. Binalakadan nak ti abogado manong nemi. Kanili tatawagan nak ti as dati nga asawak tapno kita kami tapno dan pirmaat. Kinunak kekwan. Pirmaak tulag deta. Ito may pakitak ng muna iti abogado. Ipakita pa lang abogado sa kapwa na. Basta. Kahit kong madalos ang tinagang ko, itinagkapuak ng kumpanya. Manong Nemi, nagbalinakbat ka na tured. Lumabanak. Apikid di nga saan. Siyak tinasayaat, siyak tinadalus. Gusto nga rumbeng unang nga lumabanak ko na. Babayan di tulong ni Mildred manong Nemi. Inwaras na. Tikinapod no. Nga talaga nga pamarang. Parparbulaeng dikit inwarwaras no skarit kumpanya. Wain manong Nemi. No chismis man. Wano sarya na. Isuman ti sa linaon dikiti dila. Dikiti hamumariklikan nga marites manong Nemi. Tandala talaga iti marites sa dinuman nga sulitayan mo. Iti barangay, iti balay, iti opisina, iti kumpanya. Sa alangan din may panggap ti trabaho, manong Nemi di sarasaritahan da, no, dikat noan niya iti hot issue, isut pagsasaritaan. Kaya nagwaras manong Nemi, nga saan nga pudno, ti pamadpadakes, ti asawak kaniyak. Huwag. Isut simublat manong Nemi, nga issue, iti kumpanya. Huy, kayo. Ang magkaya mga nagpapaso. Nga niya, munet ti muna nga nagkaramin. Puno magkaya mga nagpapaso nga isot ni Oscar Kitputot na di anak niya ni Monet. Iti pagbagahan na. Ikaw anong naming iti mawag ti asawak na dati. Agpupungtot. Hello? Hello? Ano dyan naramid mo? Ha? Abi kahit mo lumaban? Ha? Oscar, kahit ko lang madalosan ti panunod ko. Kahit ko lang madalosan tinagan ko anak ko. Awan lamang mo. Manong kayat mo? Itad ko. Sana kwarta ka sa pulak. Panakalawlawag. Tinagan ko. Kasarita ka. Ito sangon-sangon. Mabalin? Sa dino. Inton ka ano. Napanak manong Nemi di may sa class
first class nga restaurant. Nga sadya tinagkitaan mi iti asawak, nga saan lang ti asawak, no dikat kadwa na ti katugangak nga dati manong ti inana. Oh, kumusta kan? Ha? Saan mo tugot chay anak mo? Imbatik, ma'am. Kada na ngayon kang kuha na. Oh, tapos awan di disturbo? Nag-order kami para kada tayo. Nangingina, nangiimas. Baka no sa nabayag ka nga saan nga nakaramantikas to ka. Nangiimas na nga putaki. Anit pa sa pulyo. Kinunak man ng nemi. Nasiset sa pahinumang antepelo mo na orisanin. Anit pa sa pul mo. Oscar. Detoy. Bakit lakan tindan tilinaon na detoy. Aramidem laing ti kahit may aramidem. Tiyan niya. Adan dumaan nga komperensya iti kumpanya. Kat ide ta komperensya. Maawis ka, being special guest. Katong pahalam lang ti kahit kung ibagakin ka, nga ibagam to. May pangamtan niya. May panggap ti panangamin mo. Nasaan ko nga putot ti anak mo. Oscar. Alawan. Alawan, anong gutak? Tapno malpasan ti saritaan. Ano gutak keng ka? Nga inaramid ko, tinangpadpadakas keng ka. Tapno laing maalukoy ko tirik na nilos. Nga mamati kanyak, kentap no mapaayat ko lang yung sunat. Kahit ko di may kamang kadakwada, kahit kung isot agbaling nga sawak sa angit kasi ka, nagbiduta kami, di ba nagikasar ko rin ka? Iso nga naramid ko, di pamuspusan, nga pinagbaling ko nga sika, iti adama di nga ramid na. Ure awan. Kaputa talagang awan. Nuway na anugo tek awan, nadalos ka, kaya talaga nga putot ko ni Mimi. Ngem, kayat ko nga baliktad ti amin. O may ka sa diobisina, kiribagam, ano gutem nga saan ko nga putot ni Mimi, ano gutem nga sikat ti muna nga nagaramid, nga nanglipot kanyak. Dito lang. Saan ka nagtimak, manong? Kapag mabisinak, rinugya kong dinakan. Di talaga yan. Di masapul mo. Ambisyosa. Grupa ti kwarta. Kinuna manong nemi ti dati kakatugangak. Alalala, mangante ka rin. Dito hindi ko na keng kaidi, iha. Nga ramidek ti amin apawuspusan. Tapno mapasamak ti panagsinayo ti anak ko. Ken? Napasamak, mapasamak ken. Manong nemi nalag-antiriknak idita panawa kundi kita akina. Inulit laing ni Oscar manong ngumatendarak to. Nagtungeta. Awang pagdanagom, Oscar. Umayak to lang umay. Awan ti magdanagan. Siyak laing idin ti orarayan da manong nemi agpa-importante akman ta. Special guest ag gaya. Komperensya nga talaga manong. Komperensya. Nakitak manong nemi nga dationg to tilamisaan conference table ti Big Boss ti ama ni Luz. Irinto tanagamay da Luz ken Oscar manong. Nga gininigam da pa'y ti ima. Pinpenetpet da.
nagsarita manong name ti Big Boss. Inrugin na ng pagkati isyo. Kat na imag, tayo mayak ka no. Tapno malpasan ti amin, nga malawlawagan ti amin. Nuan niya to susto. Tapno awanin ti mangriribok ka no. Iti panagdan na dagiti dua, da Oscar kinilos. Manong Temi, kinala kong di microphone. Umuna-unay, kinablawak na. Ipagagpayakid diya, ti iliw ko, kada ito yung kumpanya. Ito nagbalimat nga pa sa tibiyag ko, dito yung kumpanya na nagtrabaho. Kalpasan deta, Manong Nemi, inala kong di cellphone ko. Sako in play. Inya sidag iti microphone. Dito yan nga nangigda na mismo Manong Nemi nuan niya timbaga ni Oscar. Idi. Kat ison ti mangmangigda. Kita iti reaksyon Manong Nemi ni Oscar. Agpungtot. Kayat nakanawain. Ngaming gawid ti Big Boss Manong Nemi soon. Nagkikinita na. Nakalawlawag ang mangmangingda Manong Nemi dikiti imbaga ni Oscar. Anugutan na, nga putot na ni Mimi. Anugutan na, nga nadalusak a babae. Anugutan na, nga isot imo na nga nagaramid. Ngam kahit nalaeng, nga maasawa ni Luz, tapno maikamang itinabak ng pamilya. Saan akong nagsauman nung tanakalawlawag ti amin. Wen kalpasan data, pimanaw ako. Diya ko na muno anyat si marunong na napasamak kadakwada. At least, Manong Nemi, nakabalasak na din na oras. Ekspektarak Manong Nemi nga tawag ti dati nga asawa. Song batak mo ta? Ayup ka! Kapag kasi dinaramid mo! Kapag in-record mo magkahin mo, in-record mo na diga salitaan, kasi sa imply mo, yung pagkag mo kadakwana, kapag dinaramid mo digas jay! Si Kamidlat nagkuna, nga rumbeng unay nga malawlawagan di amin. Gabat isot kinapod no, isot timbaga, kat si kamismot ng ibaga. Saan nga nagapukan niya, Oscar? No, dikat nagkapukin ka. Ayop ka! Papapatay ka! Papapatay ka! Si Marno nga timawag Manong Nemi, tikatuga nga ka dati. Hoy! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Diyan ka mo na sinut hayop ka na tayo, ma'am. Apagkat siya tinarabid mo. Apagkat... Kanya kami tinapapaspasamakin, ma'am. Imposible kahit pailang ni Luz, ti anak yung ulbod. Dakay pagsasayot ambisyuso kada ambisyosa. Dakay mat ambisyoso kada ambisyosa. Kaya't yung lang ti may kamang, kahit lang may kamang ti anak yun, dakil nga kinabaknang, wano nababaknang, wano may raking kukat ti kumpanya. Kapag maluglugin ti negosyo yo, kahit kayot yung may alangon, kahit kapag kastakit at hangag talinaed, o nagtalid ka nabaknang, kasi at idaramid yo, idaramad takpay. Hindi tawag ako Manong Nemi ni Mildred. Kaday dyan. Inikat da Manong Nemi ni Oscar iti kumpanya. Nasagak ti abogado Manong Nemi. Baga ken kuha na tinapasama. Very good. Attorney. Daka itat pagkitawag ti patakaproseso ti annulment ti kasanmi kinuskan. Mapagpirma nga tayo kaya asawa. Nunas ka rin ang kakwarta. Aramite. Okay. Paanal mo nga rin ti kasaryo. Tap na mawayakan. Awanin ti makadisturbo pa kada kayo nga ginan. Nagawid ak di balay nga kaduak siyempre ti anak ko Manong Nemi
may iliw di kita naganak kanya kiti apu ko da. Apay takay lang. Apay talaga sa rogar mo, tanak mo eh. Kananya ti damag. Pudno ka ti damag, ha? Muna tanak. Pudno na nang. Nagbidota ka na ngayat kin Oscar. Nagbidota. Ngamusta nga balinan? Nawaya kami niya kina nga awan ti mangirumen ka na kami. Limtawan ti kinapudno. Saan nga na kami tinagbalin nga kakaasi. No dikat di kita kina. Nga isudat nalawag ng ambisyoso kinambisyosa. Manong nemi, ili papirma ak kin Oscar taanalman ti kasalmi. Nakalalistong imres ti bagina, manong nemi. Ken saan nga ti dakkel nga balay tinang danunak ken kuana. May salagagangay nga apartment. Abay mata nakastati langam. Gapukan ka. Narpog ti piyak may. Saan nga siya takin aramin Oscar? Aramin jumadlan. Saan mo pinagtalin na tinapod no panagayat mo kanya. Tiyan mo kidi at saan ka paturayan iti inam. Ngayong pinaiturayan ka. Tapno like malangon ti negosyo yo nga marmarpugan. Pinagbalinak nga dakas tapno na bang luka kinilos. Tapno maasawang nilos. Tapno nagtalinad kilat nga bagnan. Ngayon sana kalaglag, tanga, agas iti ko na tiinam. Amok mati lumaban. Inlabang ko lang ti halid tagak. Dinalosak lang tinakan ko. Pay nga, naskin na paanal mo ti kasartak. Santa ka din, nga mabaling nga balbaliwan ti amin? I'm sorry, Oscar. Saan ka nga patpatek? Tasaan nga rumbin na itan ti kaskan ka? Saan ko na kaya tagtultuloy may kamang tigas ka na kayo? Ure nagpakawan kayong ka ni mama? Ure anya't mapaspasamak. Saan ko nang mapasubli pa iti dati pa nagtalik kan pa nagayat ko kayong ka? Isong siya akong nagpapakaasin. Waya-wayan na kung ngayon pinsan kastamit kang ka. Pirmaaman. Gagangay, kastala tibiyak. Ti matla tao, ti mga aramid, ti gasat na. No saan ka ko mga nagbaling ang dakas, saan ka ko mga agtong palakas to'y. Siyat, no inamiris ko kumangin muna, nurumbing ayaten ka. No pinanut ko kumangin muna, amangang kunak. No agbalintulay nga matop, brede kinaganakin ka. Siguro, kat saan ka nagpindot. No inadal ko na impact ti amin. Nagbidotak ka na nga ipatagkan ka. Nagbidot kami. Iti panang patim iti inam. Agpatpatat ka nagbidot. Ngayon maator ti bidot. Babandi sa bali nga panagtignay. Kani babangon. Mawaswas ti kalay satak. Kadagurek ti lalaki nga talaga na ikari para kanya. Akastan tumetermidem. Hindi permaan nan manunimi, siyempre nag-thank you. Good luck, my ex. Sabi ko tamakaalangon kay matlaing ti pamilya. Dahil timbatik manunimi nga naudi abalikas ko kin Oscar. Timbatik ti anak ko manunimi ti sidong datatang kininanang ket balbaliwan nagsapulak ti trabaho. Nakastrek ak manunimi sa bali pa yung kumpanya. Dito'y nga dimteng manunimi ti may kadwa nga lalaki ti biyak ko.
Awan tinlimod ko keng kuana. Ket gapo manong nemi iti pasnek na nga luhi tirik na. Ken gapo talaga nga rumbeng unay nga gayatak pay. Nga kakpay ti pusok ti gundaway. Barbaring kunak no sa anak tun nga bidton. Puwen manong nemi babaen kini Marlon. Isu manong nemi tinangtad kanyak tadada kinapimpinas nga ranyag naragsak nga pamilya. Agbatbada manong nemi iti level ti kasasaad mi kini Marlon. Dagiti naganak kang kuana, akasmat ka dagiti naganak kaniya. Saan da nga, mata pobre, gabata, noan niya desisyon, ti anak da, awaten da, nga si pupuso. Manong nemi, ti may kadwa agundaway, saan akong nga nagbidtot. Tani Marlon nga talaga tinikari para kanya. Ket itilukodan nga da anak ko nga saan na nga putot manong. No kasano ti panangipateg na kanagiti duwa nga anak mi at the junior kinilidi. Kastamat ti panangipateg na tultuloy kinibimi. Ni Oscar manong nemi awanin ti damag ko kenkuana. Kawanin man ten ti bibiyang ko kadakuana. Tanas saan nga nasken pa nga maamuak noon yan di kasasad. Tinasaken manong nemi kalpasan ti panagbidot ko na atur kumatlang kalpasan ti amin ket nandanak matlang tinaragsak nga pamilya na inikkanak matlang ni Apo Diyos tinatalna natalina ay panagpiya. Dito nga ron ti pagkasalita manong ganagaman naklaunay ti anos mo nang ibasa ket sapay kuma tadawat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dibngeg ken nagbuya. More power to your program, Manong and Carlos. Tuwing hartagyaman nga pagayam mo, Munet. Thank you, Munet. Thank you, mat kadagiti ado ang naggabuyak, ang nagdengeg. Thank you, kadagayabi ko sa kapat.